Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün noyabr'ның 27'si Salı kunu. Ukrayna Yuqarı Radası 10 vilayette 30 kunge cenk vaziyetini ilan etti. Bu karar için 276 halk mevzusu reberdi. Karar noyabr'ның 28'inde Kyiv vaqtına göre sabah saat 9'da kuvvetini ala. Cenk vaziyeti Rusya, Moldova, Azaq ve Karadeniz ile sınırdaş olgan vilayetlerde ilan etildi. Tafsilatlıca levhamızda. Mebüsler çok vakit devamında meselenin bir uzlaşma yolunu kıdırdı. Tahminin 3 saat devamında meselenin müzakeresini başlap ulamadılar. Ukrayna'da cenk vaziyeti ilk sefer tayinleniyor. Bu sebepten halk vekilleri o günde birçok korkular peyda oldu. Şu cümleden barda olacak prezident saylavları da. Сейчас самое первое, что обсуждается, это... Birinci sırada anlaşmamazlık olgan 4 madde müzakere etili. Birinci cenk vaziyeti tayinleyecek topraklar. İkincisi prezident saylavlarının tarihi. Üçüncüsü cenk vaziyetinin müddeti. Radikal ve Батьківщина fırkalarının temsilcileri ise minberni musaraga aldılar. Milli Təhlükəsizlik ve Müdafaa Şurasının katibi Alexander Turchinov cenk vaziyetine karşı çıkarılganlarga anlattı ki, bu 2019 senesi Mart 31'ine kararlaştırılgan saylavlar asla tesir etmeyecek ve bu mevzu ile bağlı muhtekerlik yapamağa çağırdı. При відсутності військової агресії Cenk vaziyeti Rusya tarafından harbi tecavüz ve açık cenk olmagan takdirde bu senenin sonuna kadar toxtatılacak. Prezident saylavları gelecek senenin başından başlanacağını mabüsler bilginiye eminim. Onun için hepsi kabatlavlar bu siyasi muhtekerliktir. Ukrayna Tышышлер Naziri Pavlo Klimkin mebüslerge Azaq denizinin neytral sularında olup geçken vakaları hakkında hatırlattı. Ayrıca bunun akıbetleri ne olacağını da bildirdi. Kerech boğazı etrafında Rusya'nın hareketleri Berdyansk ve Mariupol limanlarının bütünley musaraga alınığı için şartlar yaratılganını gösteriyor. Şu cümleden Ukrayna'nın Kara Deniz yalısında da musaraga alınıvının hazırlanığı. Cenk vaziyeti tayinlenmesi için 286 halk mebüsü reberdi. Karar 2018 senesi noyabr'ның 28'inde saat 9'da kuvvetini alacak vatandaşların ak ve serbestlik sınırlanmasının bağlı hepsi maddeler tek yerde Rusya'nın harbi tecavüzü başlangan takdirde amelge geçirilecek. Якщо, дай Боже, спільними зусиллями Bu vakayalar ketişatından kurtalıp olsak, men Ukrayna silahlı kuvvetlerinin yukarı harbi komandanı olarak bildirem. Ak ve serbestlik sınırlağı olmayacak. Rusya askeri sınırını geçkeninin men bir saniye bile düşünmeyip Ukrayna topraklarına himayesine geçeceğim. Ve bu fermanda prezidentke böyle ak vermege rica ettim. Cenk vaziyeti Ukrayna'nın 10 vilayetinde tayin etildi. Bu Rusya, Moldova, Azaq ve Karadeniz ile sınırdaş olgan vilayetler. Цим законом президенту дається можливість Bu kanunga göre Kreml tarafından açık tecavüzi hareketler başlangan takdirde Ukrayna prezidenti Yuqarı Rada'nın iştirakı olmazdan kısımnen seferberlik yani mobilizasiya ilan edebilecek. Ayrıca cenk vaziyeti hepsi harbi tezелювлерінің maddi texnik teminatını көзде tutam. Таким чином ми вважаємо, що ми збалансуємо. Bizim fikrimizce böyle etip Rusya Federasyasının tahmin etilmegen hareketlerini muvazenet edebiliriz ve Ukrayna vatandaşlarının tehlikesizligini temin edermiz. Da bir kere kayıt etem ki bu cenk ilanı değil, bu yalnız karşılık göstermek için hazır olmak gerekmiz. Fermanға көре cenk vaziyeti 30 günlük müddetke ilan etili. 2018 senesi noyabr 28 saat 9'undan başlap 2018 senesi dekabr 27'si saat 9'ga kadar devam edecek. Ama gerek olgan takdirde Ukrayna prezidenti ya da Yuqarı Rada mebüsleri bu müddetni devam ettirebilir. Ukrayna harbi deniz kuvvetleri Facebook ijtimoiyagında Berdyansk Ukrayna katerini ateş etuf akıbetlerini yayınladı. Resimde rubkanın teşigini görmek mümkün bildiruvde qayd etili ki silah koçurucularını karar-zararsız bir alga getirmek için degildi gemi erkeninin öldürülmesi için kullangan. Ukrayna militarist portalı ekspertlerinin fikrince darbe İzumrud Rusya sınır katerinde olgan akam 630 artilleriya
артиллерия системасының 30 мм мермісінде әтілген. Ноябрьнің 25-шінде Кереч боғазы әтрафында Русия махсус қызметлері Одессадан Мариуполь лиманына yol тұтқан Украинаның Бердянскове Никополь катерлеріне яны қапу буксиране уджум етіп, нәтижеде оларны запт етті. Украина баш прокуратурасы Украиндың жерлеріне уджум еткен Русия Федерациясының шүбелі аскерлеріне қаршы дава açты. Олар тәжавузи женг азырлап алып барғанында қабатланылалар. Шүбелілер жедвелінде 8 Русия забитове адмиралы. Боқта Украина баш прокуратурасының матбуат қызметі хабер еті. Жинайет давасыны Одесса велетіндегі Украина телекөсізлі қызметі ве Женеби бөлгенің арби прокурорлары тақиқ еті. Сынырлама тәдбірінің тейінленмесі үшін махкемеге шафаат азырланыла. Америка Бірлешкен Девлетлерінің әлчілігі Украина Мудафа назерлігі ве баш штабына женг вазиетті вақтына стратегик меслячыны берді. Бұл вазифеге Джордж Маршалл телекөсізлік меселелеріні тәқиқ еткен. Авропа мерkezінің мудирі Ки Дейтон тейінленді. Меслячының сөзлеріне көре Украина оғынды олған меселелерінен әйі тарзда хабердар. Бұның еле Украинадаки Америка Бірлешкен Девлетлерінің әлчісі Украина Мудафа назирі Степан Полторак или Курошев кечерген. Олар азағдың ызындеки Русияның тәжавузына ве меселені алі тәжі елларына музыкере еттілер Украина назирі білдірді ке мемлекетінің эпосы муассиселері әранги вақаларға азыр. Қызыл Хач халқара комитетінің темсілжелері әсір етілген Украиндың әжелерінен көрішіп оламай. Боқта Украинадаки тәшкілетінің матбуат кетібі сынылы Бәрім Бажыч хабер етті. Оның сөзлеріне көре Қызыл Хач вазиетні незарет еті ве аскер иле көрішмек үшін айтышывлар алып бара. Украина тұш ішілер назері Павло Климкин тәшкілет темсілжелері дінізжелерге кереклі тибі ярдым көстермек істегенлеріні білдірді. Илян етілген женг вазиетіне бақмадан мемлекетлер ара пара фонды Украинелі ішбірлікні девам етежек. Боқта Украинадаки мемлекетлер ара пара фондының даими темсілжесі Йостал Унгман білдірді. Оның сөзлеріне көре Украина еле алақаны тоқтатмақ үшін бір түрлі ұқуқи себеплер йоқтыр. Шынында қайдетті ки мемлекетлер ара пара фонды Кереч боғазындаки Русияның тәжавузи әрекетлері еле бағылы вазиетіні көзетіп, бұның тезден тоқтатылмасына үміт еті. Киев yatırımcılarının dikkatına $200 milyon 60-тан зияде лейха тақдим етмек азыр. Бұны Киев шәрінің башы Виталий Кличко ятырым форумында чықыш еткенде білдірді. О банк құруджылық тәбиет саларында лейхалар олғаныны қайдетті. Украинада Авропа бірлігі темсілжелігінің башы Хюг Мингарелі айтқанына көре, ән чоқ мерақ доғырған саларындан бірісі бұл IT-технологиялар сасы. 2020 сенесіне қадар четел ятырымжы бұл саға $6 миллиард ятырмақ қаралаштыралар. Украинлер Авропа программистлер арасында бірінші ерделер. Бұл сада çalışқан 90 bin мутихасларыңыз бар. Бинден зияде ишанчылер ве юзлерже IT мерkezler бар. Бұның үшін сіздің мемлекетіңіз шу жүмледен Киев бұл саға ятырымлар желпеті біле. Кечкен сене Украинаға етілген ятырымларының 60% Киевге япылды. Бұл құружилық IT-технологиялар салары. Эсас мақсатымыз четел ятырымжылар кенделеріні қорчаланған кебі дуймақ кереклер. Бұны япмақ керекміз. НАСА қызыл серияның юзуне инсайт автоматик зондыны тұшырды. Оның әсас мақсады Марс мантиясы ве қабу құрылышыны огренмек үшін 5 метрлік тешік бұрғыламақ. Учхуч бұл сененің майыс айында Калифорниядан ұчырылған еді бұл вақыт девамында. Тәтқиқат зонды тазменен $1,5 миллиард километрлік месафені кечті сонки 20 ел ішінде бұл НАСА Марсқа тұшырген 4-ші модульдір. Үрметлі серджелер, бұл дақиқаға бұл сонки хаберіміз да дачо хаберлеріні сізлер UATV.ua сайтымызда оқой білесіңіз. UATV или олыны сағылықен қалыңыз көрішкенде.